Ma znaš ti to vozit? Ma, elektrika kaj je prosto. Smo zgubili tablico. Koša, Brko! Evo, gremo se malo voziti. Še vedno sebe. Ampak je vsaj suho. Koliko toliko. Gremo en krog. Motor je blaten ko svinja, ne. To bo treba iti uprati. Ne vem sploh zakaj so gume plave. Dobro, ga bomo oprali. Kaj je, v Eko Sport bo dovolj, a? Damo žmigavec, a? Gledaš ti kam? Je divja stvar. Ma znaš ti to vozit? Ma, elektrika kaj je prosto. Ko cross vse je isto, gas, bremza. Gas bremza, a? Kaj? Ja, ja. Kaj to imaš, če padeš kao, da ti sklopi? Ja, da sklopi elektriko, ja. Idrija program. Dobro, može, se vidimo. Jaz sem vozil tašnega krosa, sem vozil benzince in to elektriko ne. Ja. Sem pa bil na internetu, dosti posnetkov. Ja. Imaš tega, koliko češ. Imaš še Poglej na YouTube Brko Racing, boš videl. Brko Racing. Ja, obvezno, poglej, stisni subscribe. Ajde. Ja, ajde, čao. Ćao. Amo kaj ga dela motor. To ne moraš verjeti. Op. Ko da ih ni. Kontra bi mogu probati, ne? Toliko je mraz, da se mi ne da niti govoriti. Mama moj, ko folk vozi stari, to je noro reći. Gle Vespo. Gle ga ne vidi tip. Mezi tip. Mu impreza. Koša Brko. Evo, gremo probati danas malo se vozit.
Zdaj je deževalo par dni, se nismo mogli voziti nič. Danes je 12 stopinj in pol, tako da mrazima se da voziti. Gremo probati sprazniti baterijo, da vidimo, če bomo uspeli sprazniti. Dobar dan. Dobar dan. Blata, koliko hočeš. Če ne drugo, sem se toliko oblekel, da mi niti malo ni mraz, vsaj to. V rokavice mi je, v roke mi je mraz. Rokavice za dirke. Neki kilometrov so naredile te rokavice. V eko gre le 50 na uro. Več ne gre. Kako bom bil stran od tega blata, to ne moreš verjeti. Sem pa opazil, da ne dela rekuperacija zaradi prepolne baterije. Verjetno ima to varnostno, ne vem, bomo probali, koliko se malo baterija sprazne, če to deluje. Je pa res, ne, da je mraz, in ko je mraz, baterija dosti manj zdrži. Imam tudi električen avto in se res ful pozna pri dosegu, če je mraz. Tako da me prav zanima, kako bo poleti, ne. Verjetno bo dosti več dosega. Evo, komaj na 89% je začela rekuperacija delati. Kako dela, ne moreš vedeti, sploh bremze ne rabiš. Mogoče celo preveč za bremze. Ja, zdaj dela tudi gum. Do 90% rekuperacije ne dela, ko pade pod 90 pa začne delati. Pravi bi lahko tu dol po klancu uporabljal, ne. Ne uporabljaš bremz, kar je dobro, in filaš nazaj baterijo. To je super. Samo moraš pa paziti, če stisneš premočno, zadaj prav blokira. Viš, prav zdrsne zadaj, ne? Tako da previdno s tem gumbom, še sploh po mokrem. Evo, pa smo prišli v Izolo, gremo v ta prvi tunel. Moker bom kot pes, ne? V glavnem situacija je taša, ne? Hotel sem sprobati, koliko bomo naredili z baterijo, ampak prišli smo na, zdaj bomo videli, na 77%, ampak problem je, da sem se slučajno ustavil in smo zgubili tablico. Tako da nič, treba tablico najti. Moram se vrniti nazaj in to je to, gremo. Smeh je, ne, kaj srečaš ful ljudi, ki se tu sprehaja in tako naprej. So tudi starejši ljudje, ki se sprehajajo in greš pač počasi mimo njih in nobenega ne moti nič. To je smeh tega motorja, ne. Nič, tablice še vedno nisem najdu, ampak ga damo malo v H, ne, dovolj tega ekosa. Jaz sem nekaj palil, stop. Evo Rikards, hop, se obrneš kot član. Največji smeh tega motorja je, ko greš ven iz ovinka in greš počez in še po zadnji. To je najjače, res. Glej to. Hop, lukinje, ko da je ni. Še vedno je nisem najdu, ampak se bojim, da jo nikdo najdu po tleh. Veš, ono, najde po tleh, pa je nekam zdaj obeci. Ni šans, da jo vidim. Čeprav sreča nisem vozil nič v Hyper, sem vozil samo v Eco Mode in ni mogla ne vem kam odleteti, ker nisem se vozil hitro. Sem šel maksimum 50 na uro. Tako da, ne vem, upam, da jo najdemo. Tu bi znala nekje že biti. Čau. Zdravo. Oj, ste videli kje je kakšno tablico? Tablico? Ja. Ne. Veliko, ne? Ne, nismo. Ok, hvala. Čau. Mati moja, kakšno blato. Res sem najdu dan za iten krog. Ojoj, če tu ni, polje ni. Na koncu je padla v neko žbunje 100%. Tablico še vedno nisem najdu, ne. To ne moreš verjeti.
Zgubil sem tablico, stari. Dam jo gor in jo zgubim. Prav ni sojeno na tem motorju, da je tablica gor. Očitno se jo mogel voziti brez, jaz ne vem. Op, nekaj sem videl. Čaj jebem, majku stari. Skoraj mi je padel tip po tleh. Kaj sem jaz tu videl? Neka folja. Pizda, kam mečejo vse te ljudje smeti, to ne moreš verjeti. To bi jaz vse kaznoval. Kam mečeste te smeti, to ne moreš verjeti. Moraš sve to neko vrečko pa fukniti v kanto. Mečeste vse, mati moja res. Ko drsijo te mokri kamni, to ne moreš verjeti. Še dobro, da je velika pizda, da je bila majhna, ne bi jo najdel ni šans. A ni mogla, ne vem, to je nekdo pobral. 100%. Na 100%. Fak, stari, tablice ni. Leo. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Ćao. Hvala vsem, ki ste stisnili subscribe. Oni, ki ne veste, je zastojn. Ne rabi plačati nič. Hvala res. Prihaja počasi lepše vreme in s tem upam tudi, da bom zbral pa kupil supermoto feltne, pa da se bomo družili na pistah okoli, torej ne vem, namen je iti na čim več pist to poletje in čim več stvari posnet, ipak bojo to neki spomini. Tako da, če ti je bilo všeč, stisni like in subscribe, hvala.